Nenetiga, Boyata, Egepuga, Munayeta, Otelengete, Namari, Ayao, Kilango Devi, Kaki Ayo Omonda, Onyena, Torina Nyasai, Amali Ayo, Aromosa, Onyeto Moegeti, Amali Ayo Mosa, Asenya Sai, Takaba Musi, Totigo Botayani, Totigo Bogan, Nario Torama Roke, Omanene Plaza, Era Totorie, Totige Nama, Nario Toragende, Igoro, Eke Romondo, Nyasai, Ako Irekewa, Oye Toreasi, Una Yeta Keire, Ene Uegedi, Abane Bakemani. Aye mamomi tukiera mona sokondera. Aye kwanere nyasago sisi. Nando motoyo. Biamono. Pastor Fred Mugambi. Amen. Iko muga. Iko mwete banga asalipi. Paka iko wono tuigwane. Kero muntu mbora kero mujina bwata majika bwaye. Tubwata bateri 200 mbale nguru chibaratele. Kayeka bono. Kora nje kanyeka. Kora u. Asinjiri Alfred Mugambi. Yes. Hallelujah. Yes. Aye,
Asinga soka bolo binecho soka lentenge asenchereyo nekishwanga no begete ebarakoa yago lenda no begete maski yago na inde sukerera koruwa yonde toka karibu na mwenzako ukasonge mbali. Nataka namuona MC wetu ambaye anaitwa James Kichana Omoiberania ameingia katika uwanja. Nataka nimkabidhi kipasa sauti aendelee upande wa waimbaji. Tukiendelea katika njia hiyo, kama wewe ni mwimbaji ujiandikisha hapa, hakikisha umeandika Kerubo anapowekewa wimbo wake, hakikisha uko 1 meter away kutoka mwenzako na umevaa barakoa. Kama kuna mwenye anausa pale juu. Kwa hivyo katika heshima hii nataka nimkaribishe Omoiberania aingie hapa, ashikilie kutoka hapa. Tukiendelea katika hiyo wachungaji wetu tuko pamoja, tutaendelea pamoja. Wachungaji mnanisikia kweli? Wachungaji tuko pamoja, ibada iwezi haribika, tuko pamoja. Kwa hivyo wacha nimkaribishe James Kichana Omoiberania aingie hapa, nimpe kipasa sauti Kerubo anapojiandaa atuletee wimbo. Kwa hivyo kwa heshima kuu, makofi kwake MC wetu wa siku ya leo. Mkaribishe kwa heshima kuu. Amen. Amen. Karibu sana. Bantu baito nonye turasama bembi ya more. Igo turega igasinge nchi yokorera babo minto yorarire. Na mo base kutwara gwasuwasi ende yonse. Ensi na bayikire igo. Abantu baita bange bakure no burere bwa corona. Igo kore gabu ntutageti togosoka kuruga iga na ande togojuko genda ase byumbu bya bari totebenge gotwaje tamatanga ikenyoreke na anda abantu bakure ubona ndo cia sore make sure ngakwabekire mask ya boronge na boigo kwarendiro muntu range na sore eko garaba iri bara abantu bandi barura atambe kumwachaga iga abantu tabasoka soke na nuguruire kuruga so nabari ganiri mwensi igo tubuate instructions kire chinko mukuru wa serikali umubere na kigeko garutara ikasingenjo igo bate bango mubere go ikaiga otugutirwe asingenjo ya machikari ya serikali abekirubo igo ntuta etito soka somurubiryo yo ono na kigeko garatuko na gotera iga tukuru murubiryo yo mubere go goika nturi koegunga kinene mono igo tuanjire ne program ere igo tali ntuwa babe echinga kinebiro byabeire boigo lakini asonsi igo togwa kirenya sambi yasingenjo mongina iga aresitie familia y'abantu bamumanyite Nyasaye baterire amatera makongwa kumire paka inonye nisiko yense basana bange sana be familia ye abandi bali gisemo chi America bali geretia manganaya na ende babwatie manganaya byamono wetera sa matera Rebecca Thomas Malaki amone familia yonsi familia iboletwe asukurandie nchiri ntewe urega iga Rebecca Thomas igo na manyite chinga kiekero bali gutwara chi crusade liseito West Mugirango mama yetu mwaka France kijana maraburi komo yumwale mwaka kijana maraburi komo mumanyete na agachire ga na chi crusade ya gweta yes urine arata atominto so chinga kichirie karabare korandi na baba Rebecca Thomas na manyete kindo mwana mokesa sokoro ya no kiri no ale ganga isokoro kwa gande mukyo ko bako sokoro ngaya sokoro yo sokoro ya no
bono igo gochaga iga nande gondo muiri go bono nyugo wonkuna ente morore oseti nchiba gora bono iga. Thank you so much. Bono asibono iga igote ketaba tele bakuba gotera abagere baitumba iga. Abateli mbaro barure Nairobi bare go kolega sina Rebecca Thomas. Ko ba to liba kana barobua ekero bagotera iga andi bakali aburi go ikantu barangeri batinega iga. Kero yo mama nyikana marieta aye egana lira abebuya. Lakini asibono tetu musubati uyuga alafu DJ igongo koe sigino aigo nandi kingo kubutura to igubube asingi jichinga kichia minyokire igo DJ ingo koe sigino iga wakora bwango lende egarto nyori bagane kanisa nere to ya marandia nyuma umongina tarachi kutukutua. Aya, thank you DJ. Bwatu kokotero ugu alafu onyi moteli bali murega iga register chinga kichiko era na butura aje to kuminyoki bwanga ke iga usito kosiekera nandi to basiko igubube. Karibu sana. Anya ture eriki anchuko chibwango gweri kiga iga ekoro chinga kichia minyokire. Ekere kone kumba Naya ya orabe Igera tokena yokona kuganga abamino Teberero mochenchi Teberere mitina Korende omanye bambuiga Ekonu kobuhere Ekere kone kumba Naya ya orabe Igera tokena yokona kuganga abamino Teberero mochenchi Ekere kone kumba Njura beko gopora Yadura tukaso motumani Ekero kemo sute Ituko isabato Nadogo kimechae Erinde omente chibesa Omota kabohere. Yes. Ekere kone kumba Njura beko gopora Yes. Yadura tukaso motumani Ekero kemo sute Yes. Ituko isabato Wow, thank you so much. Asante sana mom, God bless you so much. Otero kuyasane kere kunwe kubuga ngayigo se aye orabe. Ngakie kanisa mwezi mogo teba. Amen. Thank you so much. Douglas nyakwaranga yale. Douglas uko wapi? Douglas nataka ukimbie sana haraka iwezekanavyo. Alafu watermelon ufuate. Watermelon utafuata, Justus Nyamweya ufuate. Na tafadhali nikikuita wakati wako ukifika kama hauko tayari, we'll jump to the next artist. Asante sana. Thank you. DJ. Yes. Douglas Nyakwara. DJ 20.
Douglas Nyakwara mongi nono mangire nditatora ache otorusia samangana yons nemechanda yense ngakimogo teba. Amen. Thank you so much Douglas. God bless you so much. Watermelon yako wapi? Nyamunyamu watermelon. Chuko gocha watermelon yetola ngakikare. Watermelon. Alafu nyamunyamu kwa stand by. Just as a forte. Thank you so much Watermelon. God bless you so much. Asante sana. Kazi safi hapo hivyo. Alafu huyu jamaa amebarikiwa kivyake, anaitwa Nyamnyam. Nyamnyam kalimondo gutara. Atembei lakini kuna vile Mungu amembariki omosese ni nekewa kiogotera. Kali gutara lakini nyasa omosese ni nekewa kiogotera. Tatu seniga iga Nyamnyam nchugo chaiga. Naende nabagutara igo mwangu matara miyoki 100 meters kwanza abu abantu bariga. Yes, Mary Daddy. Thank you so much Nyamnyam. Barikiwa sana, karibu. DJ twende. Nyamnyam karibu sana.
Man, thank you so much. God bless you so much, nyam nyam. Arafu ulia musubati uri mwabo mkonyengo. Biamono sana bali mua kunirwe. Na ogotero ukuo na boi gono bugima buomo oyo minto yiga nyam nyam. Igoto mwa njira tero ogotero kwa wonsi ya singencho. Ogotero ukuo wao kuna enkoro. Yes. Mbogote banyasamo sisenie. Evo nyam nyam, we are praying for you. Nyasago sini sana na ndo chuba ngo chujigesa. Tato chuba ngo chujigesa turara bugia matera yikuruo kabisa. Thank you so much. Mbiamono sana. Nyasago sini. Thank you. Aya. Here next to group Justus. Aya, DJ, tanda bango. Yes. Thank you so much. Abatari baregana bangi. Ande tutatikero montaña rari baga atere igana ritogo celebrate mumino yo egako garaga iborete abana barabateri irebiye gusere bube. Wono rende bali bande bubase ko tuita chikora na bahiri na basani akibotanya ri bagara kirinde tikatora aranga chinga kichiko tuira. Ndugu hata bateri kama bote numpole safari ne kwani mota tibatera. Abateri barana abange babe mataranya bayo konyo yo minukaro chikwani ngakibono muarara manganayi. Emote tubashikire. Aya, next. Uyo na ageta. Ageta mbiamono sana. Uyo ga terta matera makonkurukare. Ande onsi asendache. Tata yondae. Ande onsi asendache. Tata yondae. Ande onsi asendache. Tera yondae. Ande onsi asendache. Tata yondae. Sendache, tata, tata, ande onsi asendache, tata yonda, ande onsi asendache, robe tata yonda, montonero, yo. Okay. Aya, watu kango tero, watu wangu. Nyangarangania, kwate. Aya.
Thank you so much, asante sana. God bless you so much. Asante sana. Chinga kina jite mnyoge timone kiragera kini rende nyasaye natokonye. Aya, ababa koro kwa nyangarangania. Nyangarangania iko baba koro West Mugirango. Abasamaro dariba. Iya bana abasamaro nabana amanya nabasamaro baminto. Bakoragera mono kabisa. Moro jingambi yabale. Abasamaro nabotorega. Narora antianere nanga yale. Antianere nanga ikwenda kuchi. Ngai antianere nana. Mokingo babo ko goranti ke yul ke na akoro ri mabo mongino pastor nyangau. Thank you so much auntie, thank you. Ori na ro ko buati tata na yo buati tata bano rosenga ki na yo buati tata eri akabere bono thank you mabo, thank you, asante sana. Ay nyankaranga ni sidi mabuate yetara baro kya mangana ngto ko sama kobuga igoro yon sinna enyi tituro maine Igoro yon sinna enyi tituro maine Go
Bona moro chelo samara bata ko mangana njere kabune. Thank you so much nyankarangania lakini monge CD hiyo. Monge CD kama ranje nyabuki chuma piri mami kurugesa. Monge CD kama ngenda nero. Ke. Aya thank you. Aya habari kwa kwa. Miriam thank you. Miriam twende. Asante sana. Kanisa motere. Amen, thank you so much. Musa nero yo, Jose Monero yo. Oinane producer ngora rosiara matera. Chikwa ya aongora ete studio ya Jose Mon. DJ ni aje unaniangusha. Yes. Stand by, Matorora kwa yaku, stand by. Maridadi, thank you so much. DJ angusha haraka matorra kwa yaku. Korabwangu. Amawatera live ose. Eko nduwate konne kita. Maria ke kimbia huko, kimbia. Abeba watera live. Abeba watera manyu. Bwana. Watera manyu. Embarambamba yekire gaiga, embarambamba. Kwe igumole. Tenga lero toreka. Umwana nyasao karaki. Ako muito bote. Sinora ngochare. Gondo buati haraka ga. Twende. Lakini ari no motego roto mukani tabasoko ndali nilitoke na salia matoke sana.
Asalia matoka bande. Wakie metaka buna yonsipi. Tomoka ni tabase ko buna matoka kabe. Ande mole ende gana bara ali ni metego ron tutageti. Aya. Mike. Bangere microphone yamo. Yeah. Bangere microphone. Yeah, bana. Bangere microphone yene. Yeah, enjoy. Mike yene nera. Asante sana, thank you so much. Asante sana kwaya ya Matorora, kwaya kuu. God bless you so much. Maria kia kwa wapi? Maria kuja. Into chako ito kaiga to cha celebrate mungino yo. Asenge ncho okoba kwaya moyo ga iborta abana bateri. Na lero neri tukulia matera. Tuku atimanga na mangi. Maria kia karibu. Ana
so much. Ke omosa oringa kia na buye. Ariti ngonya arapi. Ke. Are so flexible. They are flexible. Flexible in the Lord. Thank you so much, Santa Maria. Thank you. God bless you so much. Huyu anaitwa Vinik. Karibu sana Vinik. Vinik akimaliza tukue na Evans Arita. Arita ufuate. Vinik karibu sana. Wafanya nini? Asante sana Musubati. Message ingia sana. Asaje bali mwanje mipango ya kando mutatongwa round hii. Kazi inako. Aya DJ twende. Akwapi Alita Evans. Alita twende. Amate mwana mangale sele. Ile chotene ni lekere nsemo wa ni moyone. Amonene na sabiro tene nsemo yane. Alitanga kigwa kore. Ay. Aya, twende. Yeah.
Ngai. Bwana nyiwe. Igejo Ngakwara kombori. Oyo makoma kokwe. Pole gaki. Pole, orure ngora yaye. Lakini asa eteme chanda mwana ere mengi. Yasa mokonye. Aya. Purity Kerubo. Purity Kerubo. Asante sana. Tako na kuenga ina Yesu ngo korareki. Go Char, thank you so much. Akwapi Pastor Pius Manoti. Pastor Pius Manoti, 0 to hero. From 0 to hero. DJ weki ngenteki yake. Okay. Ngenteki ngakikiaba. Okay, next anaitwa Isaac Nyaribo. Isaac Nyaribo akwapi? Isaac kimbia haraka. Pastor Doroseri ngenteki yako tero kunto kutakete. Okay, 0 to hero, we need that. Isaac Nyaribo wako wapi? Aya. Kagokora Denompole ukwe standby. Kagokora Denompole ukwe standby. Yes, pastor kotero okunga kikwa bayo. Kuligi ngobu wangu. Kuligi yangu razi internet. Aya, huyu hayuko? Okay, hayuko. Isaac Nyaribo hayuko. Isaac. Oh, huyu ndio yule jamaa wa flexible huyu. Ay. Ngora motema ande. Da motema. Teme usininyane. Aya twende. Isaac. Tunaanza aje. Kora. Ayo kan rem aver waranga tata jingo ngake. Ke.
Ay, 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 ay. Akimonga maji ndanywa. Tuendelee tusiendelee? Bwana Yesu asifiwe. Igotogendrete korero mongino ya senchire ya bene gekogera efamilia igo yaringe ya matera. Ibono so ekerere ya matera amachi kwandete terekerenza abu. Haya. Wewe mwingine tena Derompole. Ay 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 ay. Hey hey hey. Mwingine ndio huyo. Twende. 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 Twende.
Bwana Yesu asifiwe. Asante sana, thank you. Pastor Noti ako amemekata hiyo. Nilikata. Haya, thank you so much. Haya, Triza kwa wapi? Triza. Where is Triza? Triza harakisha. Triza ni team Nairobi, na wote ni team Nairobi yao. Cornelius uko standby. Cornelius uko standby. Alafu alimwale koleta maji kamera anje moleta maji bwango. Bantu ba wale kunywa maji. Twende tu na hiyo. Igani? Triza, thank you. Rest in peace, grandmother. Rest in peace, mama. Rest in peace, baba. We will miss you so much. Tulikupenda sana. Special dedication nguchase familia abairi abasani bonsi bari mwasiriye bakupino mamo mino anti aino Asante sana okuna batera kwa bene guchase familia babo timokire olendero kwege nabantu bose motebe. Amen, thank you so much. Akwapi Nicodemus ama nani wewe? Cornelius, where are you? Cornelius harakisha. Chinga kitu chimio keteka sana. Cornelius Pastor Cornelius, thank you so much. DJ akiwakora. Ay. Akikwa boku naini. Ngorobwango kwanda baturu chiasi. Alafu ntubwate baba mani bepesa gero gano. Mani bepesa gero. Enzagara eliye mu corona. Bebe yumure. No vale gabons. Pingocha mani bepesa gero ngocha rato rentere. Ile timu nyingine yake. Yes. Haya, basta karibu sana.
thank you so much. We know mo iko bwembarambamba, moro je mo ikabwata no bwembarambamba. Bwana. Aya, thank you so much. Akwapi Felix? Felix, where are you? Felix. Alafu afuatwe na Lazarus Ondieki. Ondieki yako wapi? Lazarus Ondieki, kwa stand by tu hapo hivyo. Korabu yango Lazarus, Felix, whoever is ready, please quickly. Teka ibere kero monta karato kore. Yes. Aya. Abatari bande bari njira gocha bange bono. Tote mai. Asante sana inkinda kwa amen. Asante sana. Ako wapi Felix? Felix uko wapi? 1 Felix 2. Aya Felix hayuko. Thomas Onchonga. Thomas Onchonga uko wapi? Thomas uko wapi? Aya. Thomas Onchonga. Chimbori ngachirela ne Chiombe. Barenga ori bakora amabangina babo Chiombe. Ayarori na neri. Ane woko barabanga chimbori na ori mingiji. Keitada. Ere biego sere bobe. Igotorega o celebrate bo mabumongina. Orarire. Na abateri abonzi pi na bago korega sir mamure pe Thomas. Ere biego sere bobe. Ekarba batari gambo begaki. Bobe mboyo, thank you so much sana. Aya. Felix. Embori yimbi yegoja. Embori yimbi agora aqui. Felix twende DJ. Angusha DJ. Felix. Estoy casi todo ya.
so much. Asante sana. Thank you so much. Yes, 1 2. God bless you so much. Asante sana. Pastor Pius Manoti ataracha. Igonta gete ama pastor bonsi bibali mulega iga. 1 2. Watumishi wa Mungu wote wale mapastors wale ambao mko hapa hivi tafadhali msimame. All the pastors wale ambao mko hapa hivi. Wale mapastors wote mko hapa. Tuachane na mambo na kanisa. Kanisa ni baadaye. Lakini wale mapastors wote mko hapa msimame kuja huku mbele tafadhali. Njoo kuja huku mbele. All the pastors wale ambao mnafanya kazi na Mom Rebecca Thomas msimame kuja huku mbele tafadhali. Yes. All the pastors tuachane na kanisa. 1 2. Wale wa kanisa tutawatambua baadaye. 1 2. All the pastors wale ambao mko hapa hivi. 1 2. Yes. Because of the interest of time, ningependa kila mmoja wenu angeongea. Lakini kwa sababu ya muda na itakuwa vigumu sana. Hii microphone si vizuri. Sijui vile tutafanya. Okay, sawa. So ni kuongea jina tu alafu tunaisanitize unaongea jina unapeana to the next. Mnajua hapa tumbabanya sana ndo manyete njiri nero nikifungo ngeroro ande njiri moko randi mono lakini chinga kisa kija myokire ndako kusiarega kwa kwanelieta kwana na kuchimuino. Haya, pastor please. Maskiner tigebe munu kama nango kwana iga tigangire chinga kechi igamba kwani abasomba bamone ngambu ya mole mwezi kuyamone naende oyo pastor neri ayera kurwa secretary. Thank you. Unaongea na mask alafu na mimi nakusanitize hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Marieta ngoro kwa pastor Peter Nyasani kurwa kanisa yetu ya Maranatha. Wow, thank you so much pastor. God bless you. Bwana asifiwe. Hebu nipungie juu ya hewa. Hallelujah. Kwa majina ninaitwa Apostle Zachary Anunda, ninahudumu na kanisa la Voice of Zion kule sehemu za Masobeti. Mbarikiwe. Na ni mwimbaji ya Chiregete. Nyerenta bwana bwangu. Next. Ya Chiregete beko hotel huko stand by. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwa majina naitwa Geoffrey Ochopima. Niko ngora ni kanisa ya AICM. Na ndo moteli watanga ni gero boro komenya mono munyebero ko tugutuga ngo kwa kayata kana. Obi. Wa, ni chande hivyo. Haya. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Askofu Sami Aranda Onunda, kiongozi wa ERC Kenya Mira Diocese. Wow, thank you so much Bishop. God bless you sana. Basi na wasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo. Kwa majina najulikana kama Pastor Joseph. Nafanya huduma na Genesis Worship Center pale eneo la Tombe, na pia mimi ni mwimbaji. Nitarata kwa tara watavanga na cheki na matuka atara butoka. Thank you so much pastor. Thank you so much. God bless you. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Pastor Paul Momanyi kutoka Harvest Springs Ministries Ogembo. Pole sana kwa familia. Asante sana. Thank you so much pastor. God bless you. Hallelujah. Hebu nibungie na mimi mkono hivi. Huyu anaitwa Pastor Josephat Musa, mwimbaji tena. Tera toka tera wana hobe chirani yane ningitoko buna nobata bana bao na inche nimbata bane. Yes, gora ndiase True Gospel Church ali matongo mate asa goro kuboga tutu anga na bonjali. Thank you so much pastor. Thank you. Next. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwa majina naitwa Apostle Jackson Nyaribo. Nahubiri na kanisa la Jesus Revival Evangelistic Ministries. Niko katika mji wa Ikonge. Familia hii ni marafiki zetu. Mungu akaweze kuwapa neema. Asante sana. Thank you so much. God bless you so much pastor. Yes. Amen. Praise the Lord. Kwa na mkono hivi sema amen. Naitwa Gideon Muchache Nyatera. BAG Apron pale Mosobeti. Pole sana tuta family. Wow, thank you so much pastor. God bless you so much. Thank you. Amejambe nyote. Pastor James Momanyi, Egetondo District Seventh-day Adventist Church. Thank you so much pastor. Egetondo Seventh-day Adventist Church. God bless you. Pastor Peter Obiero, ELCK. Thank you pastor Peter Obiero. God bless you. Bwana asifiwe. Oroki ngona romo go komubwata bateri karobale gotera njetini moteri. Yonguru Stephen Mongale Nyamweno. Nje no murandi bwirandi. Kiwangiana ngere go chansera kinaro atigangiberi bageriga. Na ndi nale gote mwaka kamanda pole ni familia yao no murandi ya Rebecca.
Thank you so much, Pastor. God bless you so much. Hallelujah. Weke mask mutumishi. Bwana. Excitement na weko baye mic. Yes. Umurito sawa sori muturi rasta asi. Ekyo ingatiri ekyoge. Asante. Hallelujah, hallelujah. Bwana asifiwe. Omorana saprone nyanja nyariara korubombo. Ikanza ya moya mabunduru tirani. Moses niwe. Thank you so much. Ndana sanitize you. Thank you. Maridadi. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Marieta nkorwa Alfred Mugambi ritokeria Nigeria korwa Ogembo Jesus Revival. Ritokeria Nigeria ngakika kare gosi Yesu. Thank you so much. Asante sana. Aliyerio. Omonene abakwe. Yanaende muraso monene. Asa Marieta no Murandia Cornelius Orangi korwa Mochiu Nairobi ekanisa ya Church of the Lord. Moses niwe. Thank you so much, Pastor. God bless you so much. Next. Omonene yesabakwe. Nkorera igonye kondoche. Asa Marieta ngoroku Pastor Evan Sarita. Igonde gaiga kwa niaba ya team Nairobi Nairobi Gusii Pastors Association. Warule pore gocha somochi oyo kamanda na Mamrebeka Thomas. Naba pastor bari bande bagusi. Rogoroga ali ntobwate team Gusii Pastors Association. Kindly onye mubwati group to join itokole gasi ya Nyasaye. Moses niwe. Thank you so much. Asante sana. Haya, asante sana. So pastor bona haya uko jogora tera usioko bakwani. Mtere na kwa bakwani. Haya, good. Twende. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Pastor Manoti, nimeokoka. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu, nahubiri Nairobi na mbarikiwe sana. Tafadhali nipe sauti kidogo. Yes, sauti kidogo. Pastor Pius Manoti. 0 to 0. Wapi chikobi? Igo. Hallelujah. Neno manyete inganya saye abakurusha moto urumagiga amusuke mutwe amoikaranse amona baroti. Neno manyete
Asante sana. Tuendelee tusiendelee? Asante sana. Thank you so much Pastor Pius Manoti. Barikiwa sana. Barikiwa sana. Wala ambao mmefika wageni wetu karibu sana na mutoke ndate nchirengabu na yiga. Igotoke ndate kolera omongina babo urarire. Mungino yoniga iboreta bateri boka se familia yaye. Na lero neri tukoria bene ria materoka. Matero tubwate ga ntubwate mangana mange. Aya, ako wapi Zakaria Nunda? Zakaria Nunda? Zakaria Nunda uko wapi? Tafadhali harakisha Zakaria Nunda. Zakaria Nunda harakisha, muda wako ukipita ni hivyo umepita. Zakaria Nunda harakisha ukuje. Thank you so much. Zakaria Nunda. Zakaria Anunda. Zakaria Nunda. Aya, yachire gete. Chire yachire gete. Echi aminyogete gaki. Moto ita echi minyogete. Yani akimoko ngira bwango iga. Mutati babotiso batere. Mutati botiso batere. Irangora rende gaki. Twayere bwango omobero ikire na ande chisa toire ne chinke sana. Igo toire chiteka chinke sana. Egere amangana ya minyoke kuruga iga. Yes, njungo Jafe Churu chuo cha bwango. Gratia DJ. Wana igona tebi unge tenti yani ngije familia. Familia achira basi nyira seba. Aki sukangu gocha musiega iga ebirugo mbirega. Mutigere familia gabo, familia go bare ni uniform. Sukangu cha mata mutige birugo gabo na birugo. Mutigere familia bacho gocha bai karansa abu. Familia kamuranje baikire basoya gabo aseba bai karansa, mbabu ati aseba bai karansa. Mwanda ne birogo. Igana se family kamuranje. Asama skanion sipi. Ane family wikaransa egere banyora asaba wikaransa. Family nchugo cha goriyo kaigo mogenda guchiari asetent area wikaransa ororo. Aya tuigwane naende Bwana Yesu asifiwe. Tuigwane Bwana Yesu asifiwe. Omoroginara utari goteba amina. Omuntu orense mabuyo tegoteba amina no morogiare gose amunya bitina. Bwana Yesu asifiwe. Bona barogi babuirwe. Abarogi babuirwe n'abanyabitina babuirwe. Bona iwa Yesu bakiwe. Thank you. Familia tafadhali mtembee kwenda huko. Hii tent iko upande mwingine. This side. Familia, wanyituri familia bwikana stavono kumetinga kingo bakora. Anya kora muna anaturi familia wono sinyedenga kingo bakora. Familia tafadhali mkae upande ule. Mkae tu upande huo. Familia kwa heshima kuu mkae upande huo, karibu sana. Na tunaomba amani ya Bwana ikaweze kuwapatia faraja. Karibu sana familia, karibu. Thank you so much. Kana sabu cha MSP, birugo kamera familia. Thank you so much. God bless you. God bless you. Thank you. Asante sana familia. Mbarikiwe sana. Ege ndote kubenyoria abantu baminto. Oburere bwa corona mborororo. Anya kolega abu nande ko bwate mask utabegeti njetima etinga kyorengerati. Kero monta beke mask yae. Kero monto abeke e mask yae. Asenge nchonto tageti ko soka isiko yeri chikoria serikali na ande corona nero ororo. Familia wameka? Yes. Thank you. Familia karibu sana.
Feni Kerubo, karibu sana, tunakutambua. Thank you. Akibono mogo tuharakishe, ke mote togenda bateri bara bataratera. Muna tuharakishe na wa familia iko hapa na anda bateri bara na bange bataratera. Haya, thank you so much. Asante sana. Haya. Chafeti Uhuru, DJ. Wangu DJ. Asante sana, tuendelee tusiendelee. Bwana Yesu asifiwe. Igona wate bintu bwati mangana mangere roga iga omongino yoga ibuleta abana barenga bateri vuka. Na lero na matero kanya satu anjere amangana beburunge. Amen. Omusana royo moito oyo beirega gusira bateri sana. Naende achirega iga otokonyire asensemenene banyano kubanga matanga ya nero ringe behind ya mangana yonsi ipi. Councilor Steve Arika ngayare kindly nchungu kwa chabamu. Councilor Steve Arika asenge njako minyogo uchesa matangane naende ndaterenge microphone yeligo chabwango maiki oira korabuange microphone yeyo. Councilor Steve Arika nero otokonyire emeroberie yonsi gaiga ko Nairobi gochene mangana mange otosirire sana. Councilor, thank you so much. So we kagaiga gora nchengo just a word alafu turuoto magotiga. Biyamano muiberani amarieta Steve Arika family Rebecca kubatebi pole na watoramo. Umagambio ina bae na baro mwenge igo na amanyete akinto ko matebi nyasamo sina siga singi akore yemono sana magambi. God bless you so much, thank you so much. Aya ngachira sama skanion sipi umusubati naro lenge treasure ku Nairobi ed nanga yari edina aterto ko tero ko mo tebanga mamo mino na be kerema oyiningo mamo mino na babunarabe oyiningo oyo mamo mino erenta etemu ari bagaiga ekora chinsa cha minyo kiresana tete kwa dase kanisa ito toko genda se kanisa bwangu otero kuri kwa bere galia oira koranchen konya ngubwangu ogotero ko igo kore special dedication go chia se familia kubera basiri mamo mwabo igonta ke togotero ku gochi na special way alafu kuruoro kugenda tore yamase yamugo chia se kanisa ndakachingi kurubona kwa tora se kanisa ke kogera chinsa toira mone serikali iko chigenderte kuminyoka iko bona utogotema abateri baitu bari murega iga konyorto diba kari no motere igo mobaso gutwara mobaso go panic man bebe sagero ni materu wate timu yao ngocha murega iga na inwe moto kwani na ende mo kora mangani na mo manyete lakini asibona iga special dedication go chia se familia ye edina mama na ndedi nero enge treasure yitu kurwa Nairobi okorega singia sana DJ ngakimwa akoro iraga akimwa akora yes. Aya umheshimiwa Jason Musinga ngayare nchungu goja mheshimiwa kuja haraka mheshimiwa Musinga nchungu goja Musinga igonta ita akangana kama hoka na numa ita nabona ga antune kanisa tole ntubu ati mangana mangasia ntuma jetenga numu gambio muyore ande no saine ko gamba on aigo just a word to please. Bana banya saimbu ya more Mungu asifiwe. Mungu asifiwe tena. Kino mheshimiwa Musinga na boli jukura japunge mukangana ambaye satombu jamono. Ngomyo koja sama tanga na kale aliaronge
Ariko Nyasaye bakonye. Na ndo nyage kubwa Nyasaye bakonye. Nyasaye ko ni buru tuwa to anari. Akana moko ngira bunge muraro lera. Ekiara ngorania mwana Nyasaye. Nyasaye timbuka tibuku rero tibuku jangara ira kinjenda tebuku. Banega bagosa banega ro ya bunge. Nyasaye bakonye sana tikangenda patangande. Nyasaye basendie. God bless you so much. Thank you. Umugambi ataraya na nabu atero ngori eza mutoko motika igane. Umugambi to rongori rongori familia ye naende ntoko anjete naende swali mumai. Kuna nande limai. Abaide rongori ya chirufu ibere na kimagateba. Nyasaye dia basendie naende mo endere ko bana Nyasaye. Eyo mongino umugambi ne rotare ndayoka. Abangina abarenga mbatete banyanga no nywa mate busina yokwirugera ine yawo yo mongino. Akimo tati boje banyo mweshimi wangu mongina naro ko burugera. Mugambi to ayo mongina ko kai yo mongina. Mongina na mwera si 500 na kimagateba. Igo. Eyo muibera ni ko muibera ni yo kai ga bona yo ngutiko yo. Yo muibera ni yo kai ga. Yo muibera ni ae yo muibera ni. Ana mwangu jua sana ko ra matanga na 500 na kimagateba. Biya mana. Amen. Saba senia. Thank you so much. Ototigere na siringi chiri bunya kimagateba. Thank you mugambi biya mana ikono. Oto takaiga torogo chaka igabuye bangete. Aya mama DJ. Ngesani ngitoko beka chibe sichirongoro. Mama DJ. Tebu atinga tikamuraje. Aye, oira bono ngakibono gonkora iga. Aya. Mama. Mosike. 1, 2, 3. Yes. Maridad, thank you so much. Asante sana. Edna, God bless you so much. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Wana igonta ito iwanaiga. Tayo to koreiga. Tayo to koreiga. Ngai ekwa yanera ali kwa yaringa yere. Ekwa yanera ali atera ga kurwa nyankarankani ngai bari. Tafadhali msimame hapa hivi. Nara mwale ngeni uniform chungo gocha. Chugocha. Ekwa yaringa yere ntana gocha. Bari mwale ngeni uniform ngai mole. Ngai. Matorora ngai bari matorora. Bari bari nge uniform. Nante bari bari nge uniform na liyo toko ba moyo wangu. Wale ambao mlikuwa kwa uniform tafadhali mkuje. Bari mwale ngase uniform tate moche hivyo. Haya, asante sana. Chugocha kai kamwezi. In uniform, wale ambao walikuwa kwa uniform. If you are not in uniform, don't come. Wale ambao mko kwa uniform tafadhali ndio ningependa msimame hapa hivi. Igo. Haya. Igonta itokore iga. Ntubuga tumuchando. Buburu ile bwa corona. Akika muranje.
onye gwanje to bugma bwao gwanje tabaiburi bao weke mask kamoranje nabasoroira asingencho asinyegitari ya Nyamira igongo tebigwa abantu gwetani 15 igo babwatu buriri gwa corona bono igo bari confirmed bari ICU tutagite twikirega bunege saku bono asingencho kisa chia minyokire naende igo toire kiteka 15 chuka igonta tutsangirira ngori karto sangirira ngori to sangirira ngori bwangu araje ngayumu gakori ando uri ubwata kibese kirija na ngakyogorogwa uyo njoni kibese cyumuheshimiwa naye kwa ubwata kiri bwinye endi matero ngona bego sangirira yabura nigonta tusangirira ngori bwangu ekarto sangirira ngori iyo arafu kuruoro mane kubatebi abayiga igo bagunchuka nanyo kubwata kende gabwo igo kubayaralia barante gochaga iga bwangu nyumotara genda se kanisa igonta tumu pastor akorogo saba timanye tinga kia inu na mogo tema mwete iga na boko mukyo ko igoro ko bwata kende o mukyo ko boko igoro iga timanye usine bire mogo ja gutumia ngikiri moja ko ko pimo bwate ai to kurusi nyone bire bigaki yes igonda tusangirira ngori bwangu anye mogo abangina nuna mogo unchuka iga onye ko bwatero ngori okore bwangu igo arafu mangana amaye ko baburunge ekaroto genderete igonta getiko mutambu moterio yo moga iga erikoira ngayori chiko chwangu erikoira kujaraka erikoira njungo woche bwangu timatu sine chinguru gotoa alafu ekaraba akurre umana usko uchi asense nende thank you kana tena sinin tete motene igo na murigo igango tokorogo saba asinge chiro ngori ande bali morega iga baishimi bali morega iga nchu report ya ogo chaka iga nyerenta go chaka iga to gutangase alafu mena ko urungi pasta karibu gosaba korogo saba koranje aya twege ne tusabe Nyasaye twins Nyasaye tata no mwana no moiko mochenu naende tuachira asobosi bwao asomo gasoyo asenginjo yoyo minto ararire akigeko garaturega iga segetie keiga twasabire nga efamily eri ya kamanda omonene Nyasaye oyeseseni mono wanongo jikorusi tole erongori omonene nigo twagusabire keroyo maso yoko boko mufuko eri omonene tokonye efamily nabo bagusangireria omonene Nyasaye twabasabire ng'omonene bakonye kabagusangireria wetera aserietaria Yesu Kristo oyoro motorio ito. Thank you so much. Bono na mogonju kana igo eta inugo bari mu bwate report ina mogocha gochaga iga monge report ino ntangase omweshimiwa bari baho teno mweshimiwa bworogongo aba MCA MCA nyakarega iga bari mu gwaspire moche gocha monge report ino bwangu egera mangana borunge aisa katebe otomire chishiringi eri bwayemo gocha asesi miyo mogako yo iga igo bono chiri bwate ni sano. Thank you so much. Onya wato mwanchi gocha na report ino bwangu egera mangana be boronge. Thank you. Erikoira bwangu erikoira. Chako baba
Thank you. Pastor Ezra uko wapi? Pastor Ezra uko wapi? Pastor Ezra kimbia haraka. Pastor Ezra nere ore treasurer yaba tere baitu kuru wa gusi. Pastor Ezra kimbia haraka tafadhali. Chukua che bwangu. Haya. Omugambi oyo igakoro kwanga tera nyanga shiringi 1000 ngakimo bateba. Thank you so much mbiye mono mugambi sise ni wasana ebese igakanga mwere ko ngesani iyo aliye ko baboronga. Anye ko bwate bese nchiko che bwangu. Egara toka ndere ngoliye igana batera bitu batera. Ezra tinaga aliyo kaigo. Pastor kwa bwangu koranchi. Bagotera ngo kigotera akogotera ambomaro batari koibora. Abe kera batanga akabokanga 17 iboire. Haya. Amaro. Ngikia banande. Makimu agora naende omuntu akesimi. Makimu agora. Menteriogi. Aya, thank you. Oire kero kuna kuligereria hapo. Makimu agora wose. Thank you. Ekero wechukukwana mwabeka watera kwenu na esimi mwabeke flight mode. Aya, pastor yoga koro kwa Pastor Mumanyi. Obeire kago support ya bateri baitu sana na ochire nero ngori yaye. Pastor Paul Mumanyi shiringi 5,000 ngakima wateba 5,000 nero ngori uche family. Pastor Paul, God bless you so much. Thank you, Pastor. Nakio batero kumwa kwa rawese. Sereti ku stand by Sereti. Sereti ku stand by. Yes. Yeah. Iko to kuna ita kai bere yako garaba tere bito bara bange gaiga. Sereti pole uko wapi? Sereti kuja hapa haraka. Sereti. Haya. Sereti. Makofi.
Thank you so much. Asante sana. Thank you. Orio obwatero ngori ngakyakoroko. Mugambe naro libwatero ngori nchungo gocha. Orio otomunero ngori nchugocha. Matendo basuko gando sikerero ngori gaige basuko to muchando nando nyugwatomwa ngakiwe ngori gotoma. Charity nyanga umuriasi shilingi 1000 na ande gari aspirant MCA. Bano, thank you so much aspirant MCA. Nero yo shilingi ediwe mo. Bono igondo chega umbwatire bigotiga. Umbwatire bigotiga iga otiso. Tiso mbiore. Twasabira umugambi asenjere yabena singe cyumbo nginoyo aro ibwenge nju nabateri barura abange cinse cingongo nye cinse nabarari bayitubege sambarega iga abandi kuruminto abandi kurwa KCFM abarari bonse bigire no barega iga umugambi mwishimi ngo umugambi gaki twasaba samasikani gaki twasabira samasikani onsipi oto ajite kanke go iga tokora mangana yege ko gara abantu abana bonse nabao na ende tumanyete kero muntu beke mask umato mugambi abata mubege tichi mask kono gotabeka ko ni mask ngo garatore amangana ya terene iga nantaji ko baburunge igo bono kero muntu abeke mask mo pasta twachita kanke gaki mo pasta sinini ga tokora mangana ya burunge ndete abateri bari barua mamre kanga kigo siwacha iga korat tiga mamre de kanada tuko bakwanera ono rende tiga mweri kondelia samaskani akia samaskani nganjire igo buna achire iga ne abasani ba mama mbiyamule naende tiganja kire kanisa pastors bara nganchere mbaye chinsa mukwanira mangana nyasaye ngicha saba gambi bara tindigocha gutinde kamama na ndeli yakabere ndero lyoka abateri bacha korerisi mama abantu bacha korerisi mama bacha kondelisia baye guri bagalisa ine nimanyete corona nero amatanga nagendete gukore kensete ligao kamatangare inganchere ndere mama na masikani yane buna ingana tago mfinyerera sibu nigondo mugoriga tingoriri igombi arire nkeye tigandere mama korengana buna ingana omugambi ntigendere mama gwangoriga sikuru gorempe ntigendere mama korengana buna ingana tigo mwibirani agendie kebindi ekengora omobasta chiza cha yenjiro abateli baru Nairobi Mombasa Nakuru Tanzania balere mama korengana buna ingana tuanjanire waigo Thank you so much. Asante sana. Asenge njo mtoto itorekane aratiga. Mtoto itorekane muna bantu toburuka ine. Omongino yorari no mongino bwa maskani. Ne serikali nereta kire wa maskani, ne familia wa maskani. Erebiya go sere bobe. Abateri mbarari bari barwa timu Nakuru mko wapi? Abateri bari bana Nakuru ngaimore. Tati moche ga mwezi. Ile timu ya Nakuru wote mko wapi? Na kimwate baba batanga. Barabia ba. Ababare bosia. Ega sibarene na ba kora igo gaki. Makitawa kora makimo kora iga. Kumbe ngenje rekete mwe kumba kae ngibi ndebia kai gasiri. Ile timu Nakuru mko wapi? Tafadhali nipatie microphone. Ile timu Nakuru mko wapi?
Aya, tukira tuigwane. Hawa, hii ni timu ya Nakuru. Hawataimba kwa sababu ya muda. Nataka tu waseme majina tu. Timu Nakuru tafadhali, just say your names. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mama Rebecca pole kwa kumpoteza mama. Mimi kwa majina ninaitwa Apostle Frederick kutoka Nakuru. Ninahudumu na kanisa linaitwa Mercy Pentecostal Christian Church. Na niko katika kikundi kinaitwa Gusii Gospel Artist. Thank you so much, Pastor. God bless you so much. Bwana asifiwe. Tokwa nani gano nyeto rasa mabe? Buyamore. Mama yetu Mama Rebecca, pole kwa kumpoteza mama. Kwa majina ni Zipi Nyamboke kutoka Nakuru. Thank you Zipi. God bless you so much. Bwana Yesu asifiwe. Pungie mkono iwapo unaniona. Kwa majina yangu naitwa Pastor John Menza, nimeokoka. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu na hudumu na kanisa la Miracle Family Ministry. Thank you so much. Asante sana. Next. Yes, Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina Njengoro Enoch Noyo bwa church Seito Noga Rebecca Noyo Minto Aiganya Mwanchani Omoteri kuru Nakuru. Ase timu ya Nakuru ninje ndenete kuruoro lakini yetora grupu ya Gusii Gospel. Mungu awabariki sana. Thank you so much. God bless you sir. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Prophet Wanda. Mama Rebecca pole sana kwa kupoteza mama, tuko pamoja, mbarikiwe sana. Thank you so much. God bless you. Hiyo ni timu Nakuru. Team Nakuru, you want to identify your matter on your behalf. Your more upper form on your behalf. Alafu tuko na team Nyamira mko wapi? All the gospel artists wa Nyamira mko wapi? Kuja hapa wote Nyamira. Anya kwenye wa perform ilitoka soko uchagaiga. Kama ulikuwa umeperform tafadhali uzikuje. Wa Nyamira mko wapi? Majina tu, nataka mseme majina tu. Yes. Huko na Marieta, alafu team Nairobi mko standby. Team Nairobi, all the gospel artists wale wa Nairobi mko standby. Marietoka oira karatika Marietoka kwana Marietoka bwangu Marieta kwana ilitari yao ko wikaranza abana banyasaye muri asama tanga ya igatwacha koreresi Mama Rebe kambi ya moreiga nimba nchete mwesi mbuya mona sengi tutwachire korera tigankwane please jeno moteri tokotera na baba Rebecca Thomas ina achirega igasa muleta ngoro Felix Anyona gose ondoke mpenda amani koru Young Brothers Ria settlement scheme. Thank you so much. Thank you. Majina tu majina. Weke mask yao. Ako ruzigo. Gladys Oga. Yes. No mwana inokuru banyakoni aga sinto sagero yoburango sagero. Agatera kwana ngotera nse yenkwerere. Thank you. Rebecca no yomitokuru kai. Thank you. Chairman Santa isiyo kitu. Thank you. Yes. Majina tu kwana Marietoka. Haya. Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Faith Kervo kutoka Nyamira. Thank you. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Wasanta isidi. Kwa majina ni Geoffrey Chopima, timu ya Nyamira Gospel. Asante sana. Thank you. Next. Amarieta ngor kupasa piuta nyasane yongotera. Oh abajore. Thank you. Asante sana. Next. Weka mask ma'am. Tunakupenda sana, nataka uweke mask. Yes. Kutoka Nyamira. Nte ni gonde treasurer ya Nyamira. Moroche ntori banje ga igarocha sio are mune chamani nera nasire tumo muro mwabo na kikiagera twata nikana abandi bagenda serocha si abandi twachase twatebire pore sana. Asante sana. Next. Majina una sanitize majina. Majina ni Zakari Anunda wakitu hicho kikundi cha Nyamira Gospel ni secretary. Thank you. Asante sana. Next majina tu. Majina ni Justus ya Changa Nyamweya. Barikiwa. Asante sana. Thank you. Next. Sanitize. Kwa majina naitwa Pastor Jacqueline, mimi ni assistant secretary wa Nyamira Gospel. Asante sana Pastor Jacqueline. Thank you. Tunakura ngolibo. Tokure. Asa Marieta na Elkionyancho mu byaro Nyamira. Asante sana. Rocha asirera chamani lakini akara gutindeka mu muro mwabateyo. Abatari ba Nyamira into tokuirere. Ekebunga ekemo gyoka Elkioira umuibena nikora for requesting. Yes. Ekebunga ekema igyoka.
Nyamira, Tumaini wako wapi? Tumaini, ile group ya Tumaini mko wapi? Safari ya Matumaini, where are you? I'm giving you 2 minutes. Safari ya Matumaini mkimbie kwa haraka. Safari ya Matumaini. I want to tell you on your behalf, just to on your behalf. Who is the secretariat? Obe. Mbaramba baikaransa yangu barangeli. Oyo baramba mbe yo manyete na bora nyore ke guncharo ko mutua. Ngojare. Safari ya Tumaini Safari ya Tumaini. Who is the chairman? Chairman, who is the chairman? Chairman yako wapi? Safari ya Matumaini mko wapi? Chairman uko wapi? Ndio huyo. Ulileta report yenu. Report yenu nera wase kwenye mwaya na nile. Kwenye mwaya na report yenu mbia. Sanitize hiyo. Aya, just a word to bwana. On behalf of this safari ya Tumaini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni safari ya Matumaini, mahali ambapo tunainua mmoja na mwingine, tunapendana mmoja na mwingine, na tunapenda kuja kupatia mama Rebecca pole sana. Mimi kama chairman na kikundi kizima tunakupenda sana, tunakuombea. Thank you very much. Asante. Thank you so much. Asante sana. Sanitize. Ikaranza tego ikaranza bona. Yani ba minute nga. Kundi ya safari ya Matumaini. Ni njende patron yao. Oh, Chairman Paul Mbaki. Asante sana. Thank you so much Chairman Paul Mbaki, and God bless you safari ya Matumaini. You're doing a good job. So, ako wapi Liz Kerubonga yale? Rusi bikoro to ako wapi Liz Keruba ako wapi? Ekera ko na gocha, abateri bonsi bagusi te na gocha. All the gospel artists bari bagusi te mote na gocha. Gospel artist bagusi e group area bagusi, all the gospel artist bagusi te mote na gocha ka wangu. Gospel artist bari bagusi under the leadership of chairman ya Gusi Onyamo, Bro Dennis Onyamo tafadhali. Onyamo ngayale. Bro Dennis Onyamo kuja hapa. Why me? Kera litu kuninje. Como yuko more? Yes, Bro Dennis Onyamo, he will speak on behalf of yabateri abonsi, abana bateri bagusi. Abateri ababo de nompora abande bateri kabachi mapema. So, igonta etenge Bro Dennis Onyamo just on behalf yabateri abagusi. Abande marega ababo chabotera baadaye. Senge chuchika kichiko minyoka. Igonta tempe kama ngana ya boronge igo na dio mangana ra boronge. Bro Dennis Onyamo karibu sana. Yeah. Asante sana James Sasoko ngariba. Gatima dinga nini quest wakuwa nilietari yoka ya kila mmoja. Takuwa vizuri. Nenya marekane. Cheza chare. Okay. Thank you. Asante. Maita bantu no bato begeta. Basi asa marita ngoro Dennis Onyamo, chairman ya Gusi Gospel Artist Association. Vikundi vya Beyonce iga Nyamira na Kuru tukisaidiana na Mbaki na hata chairman Chinde Kurwa na Kuru. Tumekuja kusema pole kwa mama yetu. Yule ni mama yetu. Mama simama, naomba tu kwa heshima tu. Mam Rebecca hivyo simama. Asante sana. Kola mwakira chinko bya soko raba ntabanga na iga. Chuko cha wao kwe bichana. Chuko cha mwa kwe bichana bateri ya boss. Kuja tu mpigwe picha. Asante sana mama. Maetekero montasi reirie na bota understand. Na bara atare iga to understand. Patio montorio kwereire na Roma yetenga ngairi guri mubete. Tego sabana taribo. Basi asante sana mama. Abateri abuna bariga igotore branches na tonyari tego sangirira no sinkenke gaiga egere tonyari gusira na ama muna tugusira muna abana abamo lakini ntagete tarakora kwangari bagasi nini omorai ndangire utisa sinini alafu otisa rangirie treasurer atatevinga how much tubuate gose how much twasangirire kolengana mune protocol ya itere lakini kwa heshima kubwa sana otogote vya familions kwa niaba ya mama Rebecca kwamba pole sana Otiso njoo Otiso kakienzi baba yasite chitole ogenda tole ingaseito igari tulite baba bangini go bagoika uwika kwao wali kwa kawaida kuna koni bagoika hata wasiyu bye I will miss you bona abantu baminto tigamba kwaniga mbiya moreiga asenge joli bageli ndiroro aria matera gakora baadaye ntotere bali abandi bataratera na bange baraiga lakini asenge nche biro byachire abateri bonsi pibara tetu sikego chabosito imukia magoko iga kwanza karatu wakirwe bicha tumago tigana baraiboka tete mumukia magoko iga mukwani abantu baminta semale wale watu wa picha mmechukua picha
Umechukua? Basi so, pole baba. Basi na ino bakorera iga bakwanya bateli aba spiku yengi makuru Nairobi na Nakuru Mombasa mpaka Kusina Nyamira. Thank you, may God bless you. Bateli bandi bono abatokonya wikaransa irama mingora agenda aria barayi bari batigara ase 2 minutes kyoka. Okay, thank you. Mwe Bruce, George. Abarayi abaiga nona barayi mura Chigocha. Abarayi barayiga Dennis ngai nande gwachi. Dennis ngai gwachi rende. Video gwachi ko bwata. Thank you. Basi abara yambari ko kwana tigamba kwanira Marieta oyakora ku Dennis Onyama na kwana na Romo Chairman oyakora ku Pastor Sira na Reo Treasurer oyakora ku nga Jared ne organizing secretary. Babu atege to batete ko present tafadhali Mr. Treasurer. Na bakwanira ibintu mbiyamore. Chonomo gachi ogusi gospel artist onde bwes utara atoma bese nonyene ntururu gocha atome ntara chikwanda oba chibesa twaikiri chiri bwe 30 neyemo akera bateri chinkobi. Wow, thank you. 31,000 31,000 urose group ya bateri na wachira sesimi. Aya mko handi bare oba gochotero kugucha amiri chibesa icho uchiase familia. Igontate egrupu area ebenesa nyakutanga yale. Ebenesa ngayore. Otera bamwa abo Yusufu njungo gocha batari bali mwese tena gocha. Ebenesa nyakutanjugo cha bwango otera kulia okomo kulia bamwa abo Yusufu. Abateri bali na mogocha muoncho karane biye gali moigo arafu tukore nsabu iyo to on behalf ya bateri bagusi mbaro specific balingo chuka ono ga kinto kore ko ruwa otisa tara. Njiko bagora. Ebenesa otera kulinga ikobeke ngogwangu. Kobeke ngogwangu. Otera kuri bwangu. Abasagiro no barango kutokwanda bali. Bwangu koranche kindly. Ebenesa kora bwangu koranche. Abatari bali bagusi mwezi tunagocha bwangu tutyo kama igara afu tukore sabu iyo on behalf ya batari bagusi. Enjere mo woncho kana batambe ngo mokora mangana ino Ebenesa woncho karanga yari. Oira nkie kenga kiwata obusoku oira Eric Oira. Aya, tanda bano. Twende.
gospel artist. Tukika, thank you so much. Asante sana, thank you. Yeah, bwana. Buyana ende tutambue the presence lega mugambi to no arega ye mugambi tabere. Ye mugambi kindly onyo kora bunju gocha kwango iko mugambi kindly. Mugambi nya kolega bunta to gocha igeta iko mugambi. Okay, sawa. Thank you. Aya. Igonta gete to korega. Tata to korega. Ngai Douglas otiso ngayari. Mbekere. Ndetero kotera kuri. Ndetero kotera kuri. Ngai oh, sawa. Abatari bari ngai zaman pepe sagero ngayari. Sagero kuja hapa. Sagero kuja. Sagero kuja. Tatonda tere abatari bari abe chingero jirijinde iga. Bari ba ega kokera ega asina baba okora rebe kata na komoche karo bwate mechando. Na bromba chaga iga. Tete sagera chaba tambue bwango amariye to kaiga alafu tumana gosuka ndate kwanda tola sekanisa jizi ya minyo kireka kamoranje muba suko ngita yes man pepe sagero santa siri gente okay wana tari radio wasufua matanga ama marebeka agobogo chaka mwaje to musiki abuba mwaje te amatanga yomongina anyagosira kure ye maibirisa to abe to kure na wete to mongina ye maibirisa to santi sana man pepe sagero engombe abatari bari babe chingero bono muriro no ugokera injugo cha bwangore bono abantu kugire kamare togendere go setotige mono mentare bekane familia muga kanko kamanda pole sana una tu abangete techi ko barakini nyasa takoretie kone amangana arimo kona gwaka nina sagera asere tuko banga omoyegaria motiga mangana iyo mwaro tiki ngosari kuna serikali kuruga tikaru tewa shetani asindwe injugocha dagetema kwa na maria Site FM esiro yo mugusi ena achire ko teire beka pole na ebandi ya negro kwa bago sahusia nje mwe wete na igorete duka jenka igore duka aseke nyurugia zeito sagera gacha aganka besio sigara tana konga besa goikarero taisagero rengere nemba mwabo lakini aseke nyunza inotole gaki biyamana sogo cha sogo ona mechando kien kore terutata ngaka besa sigara ngonyunde sigara. Aya, next check ngoba kwa rimbu ya more asa marieta gongoro kwa Wilfred Ombiro goruchinse macha menyingwa igwantere tokotero gukuru ku corona no bobe baba ngoba kunelinda karo jinga gichekiri. Thank you, asante sana. Yenata mirigo eta uze amonenze yengi mangoliya omoise komuya asamba tanga pole neba gaki Erieta Mr. Rurare aka Emmanuel Kimarone motige piaga ndo bia yako ruense. Asante. Thank you. Mabu. Thank you Rurare. Jina tu haraka jina tu please. Abantu wa mitombi ya more. Ngoro kwa Lemonize Kenya, Kurugonyonyo ga Rebecca, pole sana. Thank you. Asante sana. Thank you. Thank you. Ngoko na bare padaye. Abangina bali mwanyi bole tembu ya more rogora buna turasebirero. Oyo mochokoro bwogendi yani umwana ukansura ruguru gaiga na inchinko bugiyande ngero mne nabugera bakugumiringa kai umwana unaende nunatikita kazi nicho oyo mama apari dunia nizimezamba kugonjo unaua asante corona raito thank you kono moibera dio ko ngibera yeah thank you yes Anjele nkoro kwa samalia teri kiondieki saitonya ukiani totere tewo gatera ukor corona thank you asante sana thank you ayo moyerani akitiga kiara nana go kugutiga akudia taima kurango kuriango ya ko kutotere tena kabuti
Dunia ni kweli wangu sana kama. Haya, thank you. Ya ba minto somo na nanje tigamba kwa ni asiri te somo ya mole mwezi. Omwana orebe kata dire piro kesi. Oh, isinde junior. Isinde junior. Asante sana. Omoyerani. Epandi nera inyia ntamanye tinererie yatengire boire ntoko yari baga. Pandi je. Kimani baba nyosa konene botambe epandi yaito. Asante sana. Thank you Moyerani. Asante sana man Pepe Sagero. Thank you. Thank you. Chibese chirega iga ntege tebaru chibese. Babu ate chibese bakorwa. Karunge report iri ino. Report ino. Okay. Ntagete ginko bakwane na Nyamira bwakire motebe bwakire se. Ase chorus. Nyamira bwakire. Meta igorake Nyamira bwakire. Igona atomwa kiregese mbegete esimi on asa magana internet. Umwesimi wanare gago bwate bya gasabya 2022 korokwa wakiri Henry Ongeri. Otebya matanga ayo indue siringi 1500 chikore mbelelio Tumere mumia kwa wote baba teba gospel artist Nairobi mukimbie. Asante sana. Iho chibese cha irenga Chibese no chirega 1500 asesimi wetera somo isimo wakirio Henry Ongeri. Asante sana. Thank you. Asante sana. Team Nairobi mkimbie hapa hivi as your chairman anaendelea kuongea on your behalf. Wale Team Nairobi mkimbie kuja hapa haraka. Team Nairobi mkimbie kuja hapa haraka please. Yes, Team Nairobi mkimbie haraka as chairman anaendelea kupeana nini on your behalf. Yes. Mkuje hapa hivi mpigwe picha. Team Nairobi, thank you. Chairman, proceed. Okay. Bwana Yesu asifiwe. Hey, amonene Yesu akwalia. Nchasa Marieta igongoro ku Paulo Mbake. Asa Marieta igongoro ku Paulo Mbake. Ninchende chairman ya bateli wa Nairobi. Na igonde chairman ya bateli abangi bagusi. Go enko irali bageri ya koira ne ngambi jamona seti mwega. Njako tega singia na nigonde chairman ya Rebecca Thomas. Igole ende jetin moteri. Lakini nene na atima ite gotera. Ege ndonda manyiyo kangelinge ma ite gotenera. Igo abateli ba Nairobi mbaru ete chibasa chiao. In fact akaronkorigeli abateli go baru ete abateli ba Nairobi etimu na beru ete chibasa chikoro unga 72,000 babwatega. 72,000 babwate wocha se familia ye. Igo ya abateli bantu bakorega singia. Na anda karatu alinge Nairobi ase umuroberi ori obwensi pibu no gokorekana chitimu chonsi bijiri chalenge ninje nalenge chairman. Bakabona to ikerega ari bageri gankuira gotebi mugambi ngambi no muiberania umugambi gwekenyoleke iga akarokwanda ukwana gogotebanga iga mege twanga bantu ba keep the distance. Thank you. Ikiagara ni ndo chenga distance na bede kebu diga buja. Igo diga ya sawa basenia abateri abaiga tima itigo senerieta otora echami yogire bagenda abaraibo kaba ekyombege gyati leaders yes leaders we kabatigare the rest you can sit asante sana nyinyi nyote mnaweza you can sit abaraibo kabatigare ebon abaraiboka yes aya to introduce ni abaraiboka chairman abaraiba asingi jubali batatu boka aga na bande bakara semakale tiga be kwadiririeta aya nike mask tako rusimam hivyo tunakupenda sana. Bwana asifiwe. Na bakwani limbia mare mwensi. Samareta ngoro kwed na nyaboke. Litanga ni ninje na tenete chi WhatsApp Jones pi bali mwatomete chi pesa ucha si WhatsApp na abate limbia mono tiganya sawa sisi ni ninje treasurer ya Nairobi team. Thank you. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Pastor Manoti, ni mmoja wa viongozi team Nairobi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Pastor Albert Ozoro kwa timu Nairobi, mimi ni trustee. Yes. Nyuma ntara kuru mwibirani takaya mo. Rebecca Thomas ntora sebi umbe binge na ntore ne ke umbe ke kurukunga mwamugusie. Eke umbe ke kurukunga mwamugusie Rebecca Thomas ne ro tukajeri chiba sabaka bon chekire ga mwamugusie. Eke umbe ke ko ke bwate te kurwa ensengi maya ensengi me kenya sa tungete bantu ba America mbaro abantu ba Dubai mbaro
abantu baroro agwasende chairman yekiumbekyo na Rebecca Thomas yale umugachi wechibesa toko online n'abantu ba trusted Rebecca bako mwachibesa oire banke igo kwa niaba yekiumbekia mwamuguzi bali balega abantu bali bamwamuguzi mura nande bali bagotegerera na bali baligirete online abantu bamwamuguzi mwakorega asingia na barabwo chibesa chiabo ingota tole twakorona tokora igo mamle Rebecca Thomas nomanyete umurubirito ngokora tole abagento nale ko saba abantu bamingo ase byombe bigotoka abana baino ase bamenyete tigabasoro ngakimuko igwekero okuigunga eke ombe akamo kia Nairobi kia tata saba indatu gokoira naga batele bagusi mbale tata tat gokoira na mwamugusi mbale tata 100 aitege ntekia igwege ndonda etemokole asokubori umwana onga noreke ombe kenda asole Oriota raga igokoro kwa senior bundi na organizing secretary yake ombegelia senior bundi na organizing secretary yake ombekia mwamugusi igo tikenya saba senior asante sana dia singe jichinza. Thank you so much, asante sana chairman. Ono igonta etotokora igasa maskani asinge nchabanta ba play the road ya nene ye yange nene yokore tumbongina kurunere bigwikiraga iga ntwale kunyara kubasike reisiko ngachiri ndangere mu pastor kanisa kindly nchugocho mu pastor nchugocha mu pastor ngayali chungo gocho mu pastor ngayali chungo gocha ayo mu pastor ngayali mu pastor ngayali ayo mu pastor Mama Rebecca Thomas mu pastor na ro Nairobi aja mu pastor nara please name pastor ndio kanisa kindly nchu oh Mupasta no arega iga ke konya naku no arega iga igonta tokore iga to baba to eraru ngotera tule lakini asinge nchuto kutata kubatia machiko ya serikali ntuta etosoke isiko yeli chiko tatengaligani kanisa chitaka bako ira go chiabucha ni komichuka arafu koruoro tumane ko ira no gochaga iga bateri baito kogenderera nenseme yende tigarete so igon santa sigenteke to baba to eraru mo basogosuka ekogeran ko chulo senu kama na bat andi bariga pasta karibu thank you. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yani nonyetora sobo beti gamba kwani Yesu abakwe. Nairali bageli kubatebya abe familia kamanda nga pole sana na kubwa mono ese kanisa ya mam Rebecca akora na bali bonsi bachire ko moreresi pole sana ebagote abakoronga makweli na makoro lakini ekera ikiro mochi ni gako ba maiya na bate banga bororombu amonya ne amatecha na bosaigo ni maetenga ntu tuachire toje ko bakirori ase mamu yoralire lakini ase family li yanda ndiro ne lyote lyatigaire toko batigera nyasaye ekiagera nyasaye ni gagoteba ase getabu kia Isaya emerongene uchakera orochererwa emerongebe na kianda gotirimbo kambake emeronge 3 nekemo igagotebanga nyasaye ni gako bachinguru bali balemeirwe nande ni gako bamenta chinguru bali babeire aboro nganale no gosemeria ere oyo mosemereti nyasaye ni gako imoki guli tukaselinde asengenche ibono tigantene ni kanisa ya Nairobi batene na aliesebale asengencho echinsa kanisa ya Nairobi tene na aliesemoreiga ekerongo chikoena na asengencho echinsa kerongo chikoena na kipasa sauti yake tigantene ni kanisa ya Nairobi ngaimole kakimwale gocha motene na iga morolekane asengencho y'abantu bali baikaransete morolekane iga ebagotene na iga marieta tali gokwanwa barolekane iga tu asengencho y'echinsa ntotageti gosaria omwega gw'omong'ina tikatoba bango mwatacha bwango ekiagera ino nabagusiimorie tobokuma bosire netinga
Okay. Mamurebe katoma asia wange bamu maito kuno moteli. Lakini Nyasaye omwimo kirie bitambo kirogochie binde. Bono ni gabwate kanisa Nairobi, ne kanisa ni yekoro ku Blessings Gospel Ministry. Obeire gakorera abantu abange kurwa bateli abarandia. Nabo igase kanisa ya Nairobi, orerira abarandia abange. Abwa sendo yo mo abande mbanyoleti bagari ogoikana abande basokire bakire chikanisa bayigoire chi branch. Igo bono asengenche yo. Tigatomo esiko ya mamo mwabo asengencho ni gabwato mwalimu. Na umwalimu yo beire oye wengenche sabanta bange. Ningania mochema nyasuke gocha motu. Onero mochema ni we kanisa ya ito ya Nairobi. Tikakwa nilietaliyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Mimi kwa majina ni Dickson Ogamba Onduso. Nampenda Yesu. Kwanza mkijaribu kuangalia umati kwa hapa mbele, hawa ni watu wa mama. Hizi ni kondoo, yani echi ngondi. Mopasto itole Peka Thomas akorisia. Igo tuwa mokoba gocha abuna abasiriki be kanisa yaye. Tora banke kerage. Kanisa ya ito ya pastor kwa gotongosa tore asaiti y'abantu. Okay. Tigambo teiwane. Kede ngeyo mono angete inula bantu be serikali. Engi mogo pani kiri karansa kamuranchi. Ikaransa ngo sabatore tubwa tibo jando ne bwans. Ikaransa kira tali tuara wasiwasi. Ochando nde to yo inu ikaransa. Ikaransa kamuranchi ikaransa. Abantu bose ikaransa muchando to yo. Ikaransa, thank you so much. Ikaransa, thank you so much. Mbiamono sana, have a seat. Thank you. Asa ikaransa tawo tuara wasiwasi. Ikaransa ansi. Toi karansense to baba toeraru. Toi karansense to baba toeraru. Tiago tuara wasiwasi. Toi karansa. Montonde tayo. Serikali te yera ako monte ako gera serikali ge kunenda bantu. Ikaransa wasiwasi te yo nukira kababa toeraru. Aya. Nai Embarama manga yere. Feni ngayari. Morio ndetera ngoma tero ko mugocha. Tata bantu mai karansa mo baba toeraru kamoranchi kababa toeraru. Kababa toeraru tago tuara wasiwasi. Moria. Aya, embarama mchiko chaga. Embarama mchiko chaga iga. Karansansi. Embara mama njugo je karansansi. Abantu bose karansansi. Aya. Karansansi. Tete boy karanse. Serikali te yerendi era bino ki abantu baye. Serikali te ko besi ki abantu baye. Asante sana. Haya. Ikaransanse bono ikaransanse. Temo ikaranse. Ikaransa bono nsema murigo. Ikaransanse bono murigo. Ndoko iwana nyamwe tene ni ikaransanse. Ikaransanse kamuranji. Ikaransanse. Amen. Temo ikaransanse mo baba yemo ikaransanse. Ikaransanse kamuranji ikaransanse.
twikaransense aya twikaransense feni karubonchungu gocha gotera kuri kwa beire aya feni karubonchungu gocha iga twikaranse motagete tonyora bateliga igo na batebiga ndege tuiguane kamoranchi abantu baminto mbuyamore serikali teyera abendiri emiokia abantu baumie twiguana nireiga mwanenge gwanje muturie otherwise yini murasaria matanga kirango kero montakire andosi asore kirakiri omoikanore igo mobe otate gosaria matanga lakini oshindwa asireteria Yesu aya feni kerbonga yari feni chungo ga kirakiri mwikaranse aya DJ Hey, turatoerake Nyasaye nale pamoja na intwe lija yoyote. Mungu yupo pamoja nasi mpaka tumalize. Hivyo tukutana na tenera iga wote abimamu Rebecca Thomas ngapole asoko musiri umongina ne sabali tole wana ngakine lakini Mungu yupo pamoja nasi kwa sababu ya hiyo. Pole sana mama. Nyasaye akole chinguru na inde abayoboremo tirantera gotera kogote banga nyamanza tulia. Yes, Jawabu Studios. Thank you so much Feni. Tuendelee tusiendelee? Wanonta temukire igomna mukire teigo. Mwibare basigari mbali ande. Igonta temba tebiga. Serikali teyera bendiri. Echo komyokia abantu baye balirendete. Serikali bwente kubarenda. Igota gutwara wasiwasi karansa mukire. Ande kubara ro basigari. Yes. Manyenga basigari ko bache kurenda abantu. Otisache gosache ba ache gotiso mutatu biso. Tate mukire igo. Abalali mbalega igabechire dio babakwani wasemba bakwania. Tate mukire igo. Bishop Koranje, karibu sana. Abana banyasaye inyekinga gice kanisa nalgo sabanga Kamuranje totegerere kidaika chinke tinde jigo kwana mangana mange lakini tagete ingere kidaika chinke. Namba moja, kwa niaba ya kanisa ya ELCK Nyamira Diocese atoko tebya omorandia kamanda pole amana abana baye egento gya kabere amatera ngo terwale nona asabire ande nakorire nigena natate okwana neri asegetabu kya Yakobo inye 12 Yakobo
sura 4:17 egoteba iga asayo kora amanye ekyo bende gokora kerekia kotoge kora asoraye nebibe. Bwana asifiwe. Namaanisha hivi kwamba chochote kilicho kizuri kwako ambapo unahitajiwa kufanya, usipokifanya kwako ni dhambi. Unajua kuwa Mkristo ni kitu kizuri, lakini umekataa, kwako ni nini? Ni dhambi. Kwa hivyo katika matanga haya ni kwamba uchukue ujumbe hiyo, ni kwamba chochote kilicho kizuri unayostahili kufanya ukitende, isije kawe kinyume kwako kwamba ni dhambi, lakini iwe ni kwamba ni wokovu kwako. Bwana asifiwe. Tunaenda kuomba. Usabatole asoma matanga haya. Amatera ngoterwale. Mumaete na Daudi akorete. Ekelio masombolia omoruoti Saulo atwale tomo ikomobe. Ingi kiagare tomo ikokarwa mobe. Amatera, haleluya. Wana mekeme venera gaiga, wana matera ngochiko terwale mekeme agende. Haleluya. Tusabe Nyasaye. Mwana Nyasaye na kuba kirasinge nchobe yabao. Akwabege tomongi na Yunes amatuka wente komenya. Lero neli tukolyo moyegoye. Na indo kararangambia besangere ly'abantu bechinchera ao. Ndembiye mono asinge njo koleta abana baye ko babarandi bamatera eyagerire Nyasaye utuli tukeriga twigure amoro kali wetera samatera ya wano nigo togusaba siri taliao no buya bwa Nyasaye emeikeme beyerega twayesariria siri talia Yesu egero moyego yohere buya egere gitalia oli bakwe twamanyira yago koleka maya niga kolete bakasobose bwao na sabaire omochoyiga omurandi kamanda na mubekira sobose bwao ommo bali muboshaine na sabaire abana baye na sabaire abachukoro Nyasaye oli ndo mochoyo oli otenenere asekrenjera na sekeraringana asabana basubati bachite na abana bamra asenkeye na sabire bagitere obakonye otenena amana barabo kubwa amana Nyasaye lingana lyao na senke ya matukonzi ekero bago sokana ekero bakoirana obuya bwawe isana abana bawo umusangerere kanojo Nyasaye na yusabeire ekagara bareta amagambo abangina n'abagaka bamurana abaisike Nyasaye ito nekero bakurwa n'abasabire nga Nyasaye ito baire buya abakogendare n'abakogendange abakoline ebyoma Nyasaye ito obana abana bawo kubwabona nasabire kroyomo omanene umena n'amagima aito ekiagara intuna abanyabibe otwabiri bibito na ikiagere no ino wakwa kubwere bwa corona bwa soira sense yona sabira seri etaria onasoko bwa kwao osambe bini ebyo aseri etaria Yesu wono tokonye tororera mabera abatigate gotera na babikira soko boko kwao ogosonye konyale korekana oikatwaini lyo mungno libiya tudaneli ngambia mono asekera lingana witerasi Yesu Kristo yarumabali na sabire. Amen. Uyo kwanira manainwe no mwaskwab sami arando nunda oyo beyo kole no mongnoyo amanenkeyega asamatuka amaiga Rebeka igona amolendete karomoke ninje na amolendete wanara materi. Bwana asifiwe. Mubirani. Igonta gete familia ili chugo cha Mwensi, chugo cha Kamuranje. Mama Rebeka Thomas and the entire family chugo cha Gaiga. Utene go cha Gaiga century abene. Chugo cha Mwensi gocha iga familia lionse pitena gocha familia lionse pitena gocha asama skania bene chugo cha iga Mwensi iga konyere familia tene gocha ekero bakobe kwa sama sabo arafu kuruororo mam Rebeka natu aringana elimo iga linyenge arafu kuruororo mana ko barentera baralimbalega itombaro batara abuto tanyare gotiga pipipi nanye kende kiare ko bamba to tereriga so nchungo gocha family lionse pingi manda temotene gocha mubi kwa sama boka Nyasaye ebono meanwhile thank you mugaka ngayari mugakori ngayanda
mwaka no ale molete go na bagocha gochiga ngayare mara ke karonda ngiriti family ono igwete buri gosigo kwa tato koriya ngayare gosi ngayare no ale mwakuri ngayare it's okay no problem it's okay so igonta te motene neiga como wako bicha sobo ame family singima Pastor Koranje. Okay. Ayo mwangan. Ndagite okoro gusaba kwa niaba ya familia ye ya sawi take na manero asikira limano. Waba tebiringa omwaka achiche egana nalira abe ebichengia maete omonto oromotakano no mugakuria bona timanyeti amasaba yanga ngagokorerwo anyo mugakuita iyo na Andrew ngaibare wose monta bandigeria malaki ngogo malaki utako tema ndigiri mugakuria ekero toko nyorogo tero komo tonyorengo gotero komo DJ mbekero gotero komo gabu wa Douglas Utiso nyekarabu mbekero gotero kubwango yes igonta gete tokoreiga nakitogo kor mugakuri ngayare nakitogo kor aje usito gosaba monta minyo kembo gwango kiswako na perform kindly sama skani mondetere ngo gwango andige kunyare kana DJ abantu bamintongole nimetengo bwa bamboro chinda chiriwe echukonya koru ubete kunya koruka lakini nene ntokole merani gake bire chakabwatwa agakwetege tayo na hintu toiru chinguru echo ntokokora bire joyo oroko twende DJ aya kodre natira nyoro bantu bara na boba kolega Llega yo como botaba marogi kolega So much. Asante sana. Asante sana. Aso kwegena igonta getenga na no muga kasare ama sababu koruga na yukwegena itamfikia ifikie na familia.
So Bishop kindly koranche. Beke familia sama sabo on behalf ya Omogakoyo na Efa. Kamera wa kuangalia ya muda. Hapo sawa. Endelea tu hapo. Endelea tu sawa. Tusabe asengenje family. Tutegerere tusabe asengenje family. Yasai tata no mwana mwikomo chenu. Mbiyamono nainde asobuyo boiga. Yamona asengenje bwaro kware tire family ye. Yamona asengenje kwa bigite omongina wenkeyega oyuwatire korangiri. Obaira gokorega singiya nainde okiniri abantu oikabachukuru. Sawa itona bwaba bali busyo. Nababekire nshobole ndi bwao obagitire nainde bakonye asekera lingana. Nakubwa monana asabire lingana lyao libamenyera matukonzi obugima bwabo. Kingaги chonse kero bagosoka ne kero bagosoa. Sawa itona asabire babe abamo babo bakora ndi obuya bwao. Ekiagara ayanara mangana kwa bekire asemene yabo. Abara bateri asigatiye yiga otenene amoneke wikyo. Obasisini kegima baira mangana ya sekera yomo. Nasabira singe nchimo akabwinkeye. Yasawo ituno mumanyete oyo siri mongina. Oyo gwaturi yandali nene. Nasabire nga nyasawo leto bali mu boyseine asebo mabwaye. Nakubwa monanya sawo itamanye nyuma yembera bwo mamoro asabege nine nene basemiri. Ekagara watebire nanye tinga kichamalita oyo lege ni kurwa bana na isoko kwa na bemoyo. Ono manene nyasawo itona asabire mugakoyo eline nyasawo itatenene asegatiye kwa moira abana bayiga agendera kaba hose myaka eri kwa mubekiri nyasawo itombiya mono ekyoro arwo buyobo na ende nyasawo matukonzi obarorera amabera kero bakogania nanye nasobolemerwa nyasawo itotene namana barabo abachukoro barazi kisukuru na basabire nga nyasawo itasomo gondo yo babe bakogesa buya asama tukoyo bugima bwabakara bamenyete asabire mugando yo amaneno nyari ko yosesanya sesanya nanye nabaraya bababere bagokora imiremeye kubabona none ayati arete no ikatwa mweniliye weterasi yeso rababani nasabire kubaseninde monene abaseni abalende amonene abarabali bosugwaye ababere monene abanjuru bosugwaye abamulembe asudi trenya sai tata niliyo mwana niliyo moikoma chenu amen barikwesa. Thank you so much. Asante sana. Igonta gete Rebecca nabwate lingane limo asa basani ba Evans bari batene tamone familia ku Nairobi wocha mpaka wikiraga iga just a word mom before taranyora bateli bandi bagendere nabarimbara batete batokwani asubwingi igante bembiye mono asa basani ba mama abasani bane n'abasani be family ngima abarandi bonse bibachasa bishop abateri na igure gosige kamono nanye monyole tiri bagali ugo kwana tiganya saba siseni timu Nairobi yakolete program yalenge nkongo budget ya shilingi 1600 ekitota sabete kurugusiana ne shilingi abantu bali ba Nairobi yasaone abasiseni abasani bane batiri mbugetamo na inche abasani bane bensi esiko ya Kenya abasacha bali muri US amona abakungu timbwa tiringana ndatebe kera mondigireti natebire mbiye mona yane yo gukumia yasaba sisini yabwasimukale biye mona kyagere nchiri yane yabaikirite yabakunire yagerete mwabugoliti mama kuru Nairobi paka saa kera tugetinjira tukanyara yakongire mugaka na mocheli akanda karara tuwa murusio bono mambia yasaba sisini mono na tebire mbiye mona chifani chiane banji tamaterane isiku ya Kenya na ime ya Kenya nyasaye abasisini mwenzi family ya Mwararo team yalenge Nairobi asobwanga wonene mono Moses ndikuwa kiongozo na ngobundi nyasaye abasisini sana kanisa asenkora PCM family
Nyasaye abasiseni abateri mwensi pi abamwarusiko na abamuregusi na kumiri tima itigo sena mumonga njite kiwangiki tigata tabasiseni na ndabakorera maya bono gingo kolera ntebaiga ebikundi byonse Nairobi team Gusii gospel artist Nyamira team Nakuru team Nyasaye abasiseni asogote na mwananchi Mwamo Gusii amashabiki. Thank you so much. Inaru muswati naru US. Oje te igorra kina banda manana intubaka. Timati kuse chesko mwega nora around. Please na bakwari go chosali utige kiagara US ngale. Pia mono Nyasaye abakorera mayaka mokwirana. Omugambi oli omoke. Tuatuma nirase ibintu bibiri bitatu. Lakini nkorera nare. Na ene shari kwale kolenda. Wono lende bakugenda kurwa. Tiga no mugako yatwara omorembe. Tuatinde kilo mongina ayanyuma ayalire toroberi ayali mote. Kalibayigo. Nyasaba seseni enda bakorera mayamono. Kugenda torobotinde ko mongina alia asenake kamukuru na bujiji cinka chino tigo monna bandendere atiche bitokora asali cyari cyonse barimo kwino cyumu cyo Nairobi Nyasaba ira nibuya. Igo natagete ko yiri mongina anendege. Lakini mugambi agante byendege kugwa ensengo tengechere. Enateke tukutinde ko mongino lina heshima. Ande na pia hana heshima kwao. Lakini ensete manyetinga huyo mama hana heshima hapa. Ensege manyeto mongina oyibolete jista. Tuanyege iriense kwetera soborandi wa hoteli. Chusi Nyasaye na omwana mintekewa obatera nga tata banga kere bono. Kayari. Natere ti mama gotero como nje nabwa tomose ekiagera na igwete bororo sana ekero mongina kwereta sama bakane lakini nabere ne chingura senge nje ino tigatero gotero kwikivunga eke momo wanja tere mo wanja kune biya mona Nyasaye seseni mono Abakwani mbia mura wasani wa mama. Wasani baitu wao ni raini Bwana Yesu asifiwe. Imaete mwabera wa msaada sabari ya mama. Kuna wengine wale wamesupport sana kwenye hii kazi. Na tusipowatambua kweli ni kama sisi na tuna asante. Wenzetu kutoka nje za ng'ambo, kutoka Motengecho pia tunatambua, kutoka Amerika kina liri tunatambua kwenye kazi mumesimama nayo. Mungu awabariki sana. Kwa ngeke bunge kia kemo terere mama eko era nero ndegete. Oh, amo mito wanderete kwa wana ende waachire. Kisako beka sana. Ningekuwa na nguvu zangu nikupigie simu mama, tuongee nawe yeye. Ningekuwa na uwezo wangu nisimamishe kifo mama, usiende wewe yeye. Mwana sina mekuchikwa nikikumbuka uzuri wako mama yeye. Moyo wangu naumia nikikumbuka uzuri wako mama. Tonane
Asante sana nyasaba seseni. Ase njo twanjera, twanjera utubwatise sabari ya mama. Ya mulo. Thank you. Omwana omintono ara omonene. Ntuno abake. Anda abantu mbomanyeti gusoyo no monene asende. Tiganera kwanlinga neli molioka asingi joka baga kuna egwa tata kole turwa. Anto ganya sembe amore. Nawasalimu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Ale ko irani bagadi kya singencho yo tembia mona soja koino. Edai ko mono ntore familia bange tore. Kategelenda bange mama ete abasomba bari asukire kiwango. Bebe kama ni timu yego na toriga. So timu donara ali mono ko polisi, tuwatera iri tuwate Naomi, tuwate na Jackie na Irida. Awo sina wana minto kuna mama tutigire yo. Na mengo moimera ni chisa jarire. Uso tori ali sinju. Awatere dio kwa na gaiga sete ke lingane ni molio kan takwana. Kingo na ukora. Awa ambiwa minto makore ga singe ya kuru chief ko bakesa buchibu. No yo tenene te kenyoreke. Fili chilla esawa sini. Alitua tu manente ko rutuko. Kuro matuko spina wereka toko sanga isikari ya mono ino. Mwacha mwate koreli tuererania. Ya sawa sini endaba chisemino ngaini unamura araya umuchoyo ose ene yimutene nirete. Umaro mitone ro monene na rojo alego itama ma tuto rojo kutoka. Pia mwana ndugu yane aseri baga ndege kwana kere. Asante. Pia mwana ndugu aseri baga. Kambere nilimbia mono asengenje mwachira goto apore ya mamu mto. Kakika moko irane yeso mto tigabarende mogende buya. Nale ko irane linaende ntebena. Kero kende twatuma na abantu baminto enkwana kero kende iganalia twasabire gakia mabera manene motu abere motoro na konye motoroche twendere pamoja kiagere kia tusumbwete twakole nale wateba ya mama minto kole safari into twatigaire egi atigaire nkelina tetoro si wa matubi na nyasaye kiare chika kichabere chimbe tutara chiyo mu muri bogocha biamon nae linjo to bondo enda makati onero makati asa waisike ukone ka nero makati era mudikeja kubwati. Bwana Yesu asifiwe. Ntiasa Maria Tandaeli nicho yokabero Yunes. Ya oyine rango bwati neje dinga leo mwalingo twana ngere leo mwebera ni microphone ena leo twana ngage tunasomira asema okukukwa eningi gose dinga na nyora ndo cio rugendo rwane gamugwene nyasaye kindarare umusabaru mutambe to gonkonya ngeu gimugwane nyasaye uzusi niwe bien mono sana familia magakanta to veke maski yao na dio just akangana kamo veke maski yao yego mbuya torenda bagaka ba egete kigekuru kunga corona ngiri gotaka bagaka nyaka ko ya minyokire igoge korete mechando abarari bari becire radio ndate moche mote nega bona iga abarari becire radio bon CP tafadhali msimame nyuma ya hii familia mugaka tigato elingane elimo alafu kuruwa tumana corona ko Muyamana sana mwirania ayano ene mugakoria murandi uri omogotuo kurukwa maraburi anya mumanyiti omomuro yo no maraburi uri okaretire ibindi gotuko aseredu aseigo byamono mche mbita soni komanda nkuru omongino yo Yunes nyabeta kamanda urwane resegi ingia asobogi mabwane asobogi mabwa abana baye abana batatu efamili yo oyegwe nonyanyare oyibogoirie oyererire bakayare ng'andirega ogotera motenge chonero mokogoti bona tiganche kwangoiga abasani bano bonsipi nabakere muyamana nchakere ekinyuru gitu kya matorora asa matorora ye engimaiga ngo bakera muyamana asega sirindi ya mwankoreire une ekinyuru umugusia goteba nga amatenuro inda
kiusie kia bakunya kubasiria mwibirari namanyite naja babasire na indi narengi goteba asigasiri mwakorire ngiya abantu abang'aniga n'abandi bakire bagoswa setani n'umuntu mubi setani afanya nini okunya gwaka kisimi kinde kikosa abana banyasaye isibaikara situmurubiri omuya aniya se bintu birebiya setani takolitiki tanjeti narengi koranira omundu baminto Nairobi buya mono sana omundu baminto mbere Nairobi kana narenge nkatwa barikunya kung'akira esimi bakonde emirimo bakorire n'emiya mubairire ujumbe iyo nabawe kanisa ya Nairobi yo mwana Rebeka ekana natira guchiaria nakintu kuyumo narojenga ekene mugate kanisa iri munyerende omwana oria Rebeka otware amasikani respect ekanisa iri nari nyerende irinde abana bali banyasaye banyore orogando rw'ugukia igoro asego naringi goteba mwensi bali amwata konyete kirina keria bakomuyigo yo ikire go erire abakambiamano abakambi baito biamano no mwana ikagoteba ende ka tulisema hili mbaya au lisuri tulitegere gaiba nto basigete guna abakambi baito benyoro na ende ni mito bitakotura na inu gaiga guna abakambi baito kera kende ngota isi yao onye nako mocheire tinyora kende asesi yora obwage kombekera muyo mono nyasaba seni abana banyasaye karamo kogenda nyasaba ire amaigama ya muyo mono mugako itakuwa ni tibia. Thank you so much bono abana abarari bechi radio abarari bari bechi TV tigabakwa no gotera kurinta getebo kubeke erikoira ekera abarari bagukore nchirenga bune yigo na nyasaye abasini abarari karibu oira kindly. Yes, bari kumogo tire familia mochiko kwa ni mobere chinga kicha minyoki. Omwancho motegereri na okwanirie emorogoba yabono ande onsi asoberete nigo cyaragire cinsa cyanda cyabona morogoba na aramangana amaya atoikeire rituko lya rero nigatwanya rato ko ndamana korwali asomo cyonyamira mbaka alia asekinyoro kya motorora bunyakoni kirwanda nigatwika asoko moenia omongina oyo nyaraga gusira kuru asobwiko bwenseye oyo le mamu mwa malaki ama no materia Rebeka Thomas abu ekero twagenderete amo no makutano ito ekero marandi ari kurandia cinchoke nchianyara chigo cha chindorose yose abanyanyipo kolinde ekero twate makunengi amangana ya etwanyoranga nshetani utakuburukani mu burukano yo egere twanya kumukania angamangana yo nto chikonyanchera abana kenyoro banyarire bagukiania amangana banyarete bakora ayo igoro ase kenyoro kya bunyakoni abo ase mugambi bwense yo anyarete gagosona na amona abantu bache tukomboleza amano mongina nko report ya ne radio yaito ya Voice of Victory Ninche Felix Anyona. Mjambo, good evening. Hujambo na karibu mpenzi msikilizaji wa Abaguse Global Radio ukiwa na wakati utaita HRFM kutoka sehemu za Kisii. Jesse the presenter nyuma ya Bubu na Tesa Kutosa kwenye mpango Rauka na Bwana kila siku ya wiki tangia 12 hadi 4 asubuhi. Basi nasema kwamba nashukuru sana kutoka Abaguse Global Radio tumetuma rambi za kwetu kwa familia ya mzee Kamanda tukisema kwamba ni pole na mzidi kufarijika mioyoni mwenu. Barikiwa sana na kwani iko nene. Asante sana. Yamba soberi na waire biega. Asamari tani gokro ko mocho koronya mora. Igon kora deredi ya Kisii FM. Kayo mogusi. Balinga bata kara Kisii FM. Asoko bakai. Asante sana. Igon gokro mo biri ko kubuna litereka. Mete omogusi ya tebanga. Onye tora tereka tuli mogusi. Uchakera chin saibere. Paka saa 6.
omorogerio ngokro kuna ritereka naritukoria Sunday ni gongo kromo rwego kuna orogendo ro kwegena gari asengo china host chikwaya amo nabateri au brasoro gongo rwagusi una Kisi FM totevre pole sana uchase mama Rebecca tangonto ikagabanga senge nchuna intuntu asiria use ase station yaito murari ito yo mugo koja kubongere na sirtu mwana aki abanda bagenda gari ndo tebayaya katuike gaiga tulira mono ino hidori bia asante sana at the same time bia manango kona dibaga at the same time ni gongo kranere ne TV ko kuna Inka TV ne TV re online egendo ngo saba mwenda gali mo subscribe mo like na go share kyagera ni go to ikaran sense tukabona ki intuna bararia kurwa sorongo rwagusi na kitora kore twikera abantu baitu bari batainyariti na kitora kore twikere abantu baria barwarete ene ntutube koko boko itororo tugateba yaya yato chakwa nda sebinyoro wikambaka semechi elinde tolire lina mbarabya barwarete mbarabya batakera bokonyi na intu to bairiro bokonyi ero bya osergo be kome gotana ki konyo yomino karoche nkonye na inchengo konye iliebe buya taribo kimbo atia mange tigata na mbuya mona at the same time into Inka TV amo na mashabiki Inka TV mono shem ni gatuma igetoro kiae tumetimne getore kenga ingo getora guchia ni sabe Montebia singo getora guchia na intu irenche yemo yokorera ninda mono marito gaiga ni gakuru ku Mark Knight ni gare maiga ye kamera gagu na biwa live gari Inka TV ndote pole sana nani gakuru mwe biliko kuna monyerana ochakira saa 7 mpaka saa 10 tia sabose bimo abantu baminto nachinaru apali neba nariko batebinga mama Rebecca pole sana no mwaka kamanda oyo tigaira asobo kendu nyasaye tigabe naye nkaliko batebiga studio yaito ya Face of Victory nige gotoka ali asomo chobosongo mbarabare negative ege chikosori yagusi stadium so bariganire nko record tramatera nko koratore mpaka shooting mwaligani wororo asegasi ero engia kasi safi kwa lugha ya Kiswahili tunasema kwamba nimeshukuru sana Mwenyezi Mungu awabariki. Omochokoro naro ku Fanis sijui mahali yako Fanis kama ako mahali popote anaweza kuja hapa mbele Fanis. Kuna litwanya geraiga abandi mbara batu kutagisimi cyabo aburanyora kwanyora simi yo mino aboko mwaeraria neke bitingire kyagwa kyarengene simime bionsi gakyo yonyora kogana negintu kyo muntu asiko nyoro kuragereriwo tutwanyora kwanyora negintu kyo manyana moiranirie moirani koranje to anda negintu kyo manyana ibambubi Yatanyo mugano mo kibu mo ngina ayamba kone naende ngaboirire bya nje ngoro ko Carlos nyinge se iteru samarasiaga diganso mo mugano asobwenge for the late Eunice Nyabeta commander but the late Eunice Nyabeta commander was born in 1957 at Matorora village, Nyamira County. Her parents were the late Makori and Nyomenda, being their fourth born in the family of 8 children, namely Basweti, Muchaveri, Nyavero, Onuko, Josephine and Atako. Childhood, Nyabeta was brought up like any other children of that time, helping her parents at home. Work, Nyabeta used to be a farmer in her entire life until her demise. Marriage, Eunice Nyabeta got married to a beloved husband, Peterson Commander. They were blessed with 8 children, namely Alice Kerubo,
Rael Kemunto, Andrew Raro, Rebecca Thomas, Naomi Nyaboke, Jacqueline Kwamboka, Elda Bosibori, and Malak Asande. Church. She was a member of Matorora Lutheran Church. Illness and demise. Eunice Nyabeta enjoyed a healthy life until April 2020 when she started ailing. She was treated in various hospitals like Nyamira Referral Hospital, Kisii Referral Hospital, Nyangena Hospital, Tenwek, and finally she was transferred to Kenyatta National Hospital for advanced treatment where she was diagnosed with cervical cancer and got admitted. On 10/3/2021, she was promoted to glory at around 10 p.m. She died at the age of 64 years. She left behind her children, 8 children, and grandchildren. Eunice Nyabeta, you have fought the good fight and you have finished the race. You have kept the faith. 2 Timothy chapter 4, verse 7. Moses and women. Mbuya mono asenge juto abwateranire buya ono nabanya saa ko barenda buya ko mugenda buya ande tumira na kanya saa wanja ogo musange kana matu ayo korire nonya tuamba koko sana lakini nya saa yo tokonyire tu ayo korire buya to genda buya nya saa to sesemi to genda buya embuya mono ko ene chinga cheino mubakwanie naende tu akorire umorobere buya na nje ne bakwana likarenga kero kende tu achiete Aminjana bagambi baitu mutu abere na undu bwensi twatumane tande mutu abere gaki ikaro tole gosire njera no koko manye njera gosobono baadaye tumirane kero lituko litalirie kerero twakomo tengejo live lituko nya saranje